Kardom nili Samson teron lapen pinewi tokson six idul ingdeng kriner keblo lapen pinewi tumlong nang chitong dundo akya sarajen timung alang li phanda me kiro paper pilo studio long chitong dun lapen adun thudu thulang kursing timung alang li organizing secretary lo PHLC long lapen luthulang sarjai ka thak alang li phanda me kiro paper pilo alang li lapuson tumhat kijap on pot alang li phanda me nilihin penta me churo par pilo asi non bang dam thu phelo na aporta dolo pasi asi pining we nitum ingdeng chokner keblong da cement ka chithan bon je lam the bangke athima bangke la henlo non karbiang long apen ensil angkang made asamang dang pidame umplup ason lo la 6 finance commission alam la si 6 finance commission alam apu thak bangala son helo je rong rup paching thurji grassroots level along la puson se paching thuri panse sarkar tum mate government atum la puson howang pilo haladak development ason andame pinan claim unchidan hadak pensi lopo pulos dame karbiang long autonomous council long bangke panchayat abedet pusipu nasi panchayat leseng se pulodang te labang so afana bangke nang release le pusipu central government pe nasi ku pia posi panchayat itum avete poisa nang release le pulos ara so puthak bang nang li paklar nang ji alam sodak alam lo lake la solam kachini non le kachini galilo nelitum kachini ajir ding pik lo solam la si nelitum council of hanta memorandum ki pia batai la la pen serwan kep itum aphan karbiatum aphan ke serwan kep lo la pen kukiatum phan ke tulsong waisa lo la pen khasiatum phan ke dorbar snong lo dimasa tum phan salaya ro lo la pen anut kaprek ada naga garo tum phan ke aking nokma la pen ke lason thak taksi syama tum phan ta do la pen ke rengma tum phan ta do amen ki pu pronunciation sung krung kra la tum bang la si mo pi pu bom masilo sta ke tok along e bidun et lo lai hui aprang man ke do tang lo la ke labang so kitab along la six schedule kaselam ahut constituent assembly along lam ka chethan la so kitab lo la six schedule along labang so six schedule along ke long le son an ke dak schedule at lo dak pensi la six schedule na pen chong lo la si ilitum munitum jong si chini tung polote la porhe et pen ke chini nia son dolang polote la bang porhe nang po ane la bang ke ha ka debate lam ka chedan pe nia pot la si hadak si ke tok du je karbi atum ta amithang panchayat du amithang panchayat du kusi ke pu itum panchayat la tum phan piteng nang ni amithang panchayat du la ka ne amithang panchayat mane serwan kep du apor hala le pangtang nang ji pusi la six schedule debate along constituent assembly debates along six schedule putha 1949 aningkan September 6 arni language than haladak du September ke pai chiti throp arni Farokre sirkepra flikepra sirkep aningkan kacethan alam hadak du kaning je vek alam hadak du jen entum six schedule area ke inglong asuatum ke amethang panchayat du itum thoy asuatum panchayat haladak bidam nang ni haladak ke tok du lasi dak du la six schedule lo lasi nelitum pubom lo la pen arni si het HAD minister phantani tum lo pidam lo la salam chu creporni chu ke dam tang me chiklo june chiklo creporni ne tum pidam et lo la pen HAD minister tanang che kroidun lo la bang salam ilitum rong arluke serwan kep dolo la pen habi long ria me long la ke ancholik panchayat lo ilitum dolo la pen ke apu akit hine bangge lage pinpomar ame pinpo ame lage rechu matsi haladak a chairman doji lasi ne dunge non hutke rechu pupu no da apo jo atimai litunge democratic adet pina lama si ne litung la hello alam ta ni tungi pidam chu creporni
la hello la all party hi leaders conference pen alangli ilitum hanang hang lo da bang ke ba muni tum han hang lo nilitum pidam et lo par ner kep da ke tok du Adrap lo besar. adraf mane detail tok lam tok lap lo ni So si ke claim naik lah. so ko son si ke claim nai ma karbi atom han kuki atom han dimasa garu atom han chomang atom han la pen ke syam atom han rengma atom han Mizu. la pen mizo atom han ba mar atom han kuki atom han ko son si ke claim nai ma la salam tok lap lo la pen nang chikroi dan nang chikroi lo chikroi krete upai ve athema lage council ladak constitutional long si do ladak si 243 article along D along the top do panchayat means a local self government institution by whatever name call by whatever mane amen a link tame serwan ke pule putame salayaro pule putame tulsong waisa pule putame rang dorbar snong pule putame lake panchayat lo lapod lale nangtum deng detno la deng detlo te six finance commission pen nangke lo nang ji ana poisa ta hala dak sinang lopo serwan kep long sinang lopo aking nokma long sinang lopo dorbar snong long sinang lopo la pen rengma tum village council along nang lopo la pen ke tulsong waisa along nang lopo la pen ke chauhuban along nang lopo la puson si ala dak ke tok do la ke ili tu ka phiri na ya kam kalilo aki mi ta kalilo la ke ha 1950 aning kan che kroi tang la 1949 aning kan pe ka che kroi tang la lo long si ke do la si non ili tu ki punang ji ke panchayat avedet le puke puno lo ili tu serwan kep doko kle puze ili tu punang ji Kenapa sah hak lah. Okay. panchayat avedet le puka lage kilu alam lo lage bang pan aning chope dok du pulo amethang ating amang si pavedet dia pansi la panchayat avedet le puka kaning ye dun thurong de kilo La solam ni liputul lah. Ta elit tu makar yang long kicini baget hek tu mangke. La solam mo bipoto non anta mun ti tetet mani la si kemangku ta done market hek kilo ne ko sone. Ta la solam non anta elit tu ma party puci punang kokko. Elit tu ma party me sinong ta elit tu mu jong tu lang. Elit tu ma party lo non rong asar tu ma solam mang cini lo. Sita la so puthak pini ka chini ne lige no si ke chini lang potum kaningi tum ta to atum la so puthak pa na chini ne masala tum la hello ni ding manghu me me alam RNC meeting minister ang no minister office long meeting do hota ajaha ka tum akethe chini o tu pulo setalang litu pini sini tu la salam ka julong lang pa ningi tum ta do la ke therak tu me me alam athe ko pitong son ka ningi dum no ne la so kita palong la 6 schedule la kita palong ladak 6 schedule karbi aphan kerai aron ke kroi kre wa kita palong karbi alam men sila ke to la batai ke thom lo la ke print ta non ta a copy dolang arjivedan po dukan long dak dipu do la palong ga prek ta dolang LOPC along ta do la si lai hui por ladak lai hui alam tok lap lo la serwan kep alam anta la si lai hui por helo te moni tum chini po la pen la non ke claim na yi ni tum serwan kep do ni tum tulsong waisa do ni tum salaya ro do la non le do le aprang benda do la hello ni tum panchayat pu ke ki punang ji ke non council tum si punang ji ke tok pen si punang ji government aphan lo nang ji la pen MLA tum minister tum MP tum si jasmet ningen MP ta ha parliament long hangchar bu du nang ji alang li metang mata si ledak isi nali phan ke pathan kang tung mate rat phan pachini kang tung la hai sadi nonason ilitum panchayat ke serwan keplo kuki tum ke tulsung waisa lo sang thak se di masa tum sala yaro lo la pen chomang dangi wa snong pada pulo gadi asi non ilitum hill tribes atum mate inglong aso tum a village council ateng pen jongsi tum la so teng pen chedon det pulo tangte la ke chi asodum han ge ali avdet pokemati ilitum inglong asodum se ali long la popula so atangka hadak 6
finance commission menang kilo central government menang kilo tangka anke inglong asotum si development punon kado ka beta 100% tum si long la pudi long Long la so tunge ada ke nang cikrong nunda ki bosa. Unde ko tunge. lasi hala tum pinana kar bi tum ge pool hai hala tum phan ge ko pool hala tuma village council ke che tum da doko ke non tribal tum da doko ke palam le lasi hala tum phan ko son nonde lake ilitum ong bi posi ilitum panda 60 dul na pin chong pigadi hala kichi atum bange non ilitum pan ke bisaralam lak crore troxiner capsinang pg ilitum pan hala dunge million crore sela tum long bom lo anke hala tum pu anake long lo pot ilitum la jersovet ke long po si aku hala tum manda pinangi pulote terak memi alam lo aku hala tum da songe demand nang ni hala tum pu anke long tan detsi non ilitum jersovet ilitum keita ki vir po pot nang pi jogyo bandila 60 dul ki bilo lantala itum ki vir po tum si hala bang aeroplane ka pangjar tum si ke rab dun nang ipo bang lage terak memi alam la si alang litum pan ke dakke lage bia kama velu lage lapen la soteng bulotang te si alam bang ilia ko nali phan ke patla thui phan se tuning rilo la soteng bulotang te 60 dul long ke paragraph 20 long ke tribal area po si pang dak del di la si la soteng ben jong se aku ke che tum non tribal lum aku howang pithudiat ba warsai pithudiat pulote laga 60 dul me thang si constitution ke char kan po kalang lo Kichi pawir lo. constitution char kan lo ame thang se ache thoke je that lo Kichi pawir lo ke. Kichi pawir lo. la kiri pu politics ke thek pu si ningge gi mene sita bino ka je thoke je that lo Tanda sidul bang ke bi ong lang. la lo he sadi la si la so puthak bang ke non bang ke klar olo la si 6 finance commission ateng bolodang de lage jong si tum ke 6 dul long ri long si dolo di mahasau pen north kachar hills pen tum kar bang long ke la si kado ka beta me hill type tuman sing long so tuman si long lapo long lap development 100 by 100 lo di lahan lo asi choro lo la so puthak la rong asara tu hedi serwan kep chi selam serak nangji arong bi ong lo te chok che dera pojo ko ong enei sita don trok kep don trok si kep lapua an cepang room ra alang litum arong le kachi lang nangi puali adon ahem le kachi akimi kachi kim dam nangi la puali arong kapre ke do tame sita la ero la rong pot trok nangien de rong pot trok sita cepang room pen isi aserwan kep alang litum selam nang po serak nang po kaselam tang do lo pu east anatuge selam pik lo ta west anatu bang pankrevi alang litum chini wang vedet lang non anta ke cheng si hut la si alang litum poisa long le det thek west asor bang poisa long le det thek non ateng te Six finance pen ateng lo. la pen la so puthak bang ke la rong asar la so servan ke seng bang ke council men da NOC da long elu long end lo la ke 2016 na ningkan si ke long Ide lo ke. PL lo la si ka pheri naya alam mase avelo la bang ke rong asar dom da ame thang la bang so servan ke bang ke un an pen Jakong parang parang lo. che kherang melo la bang ke la lo la pen non number ini bang ke la han lo non ma lom pini social media long na theklong lo la pen birta lo long na to la bang so long le patta bang ke online men si non ke claim ji pulotang te hobang tho de puti sa la so putha la si jong si tum shiksidu la long ri ke jong si online ben jong si hobang pi det pulotang te la ke che tum han andai si war sai ki pieson si man det pu di Pidet po. Ada pidet po online lo pulote. online pulote ka do ko befanda open for all boya si man det pu mati Kalang lo. Asam lo la si la soa lo bang asam lena ek lo so ke. kalang le inke la so putha jong si online non pidelo epen ke che tum non tribal tum anda apply dun dablo pulutang te tum council autonomy ke abida tu posa Asabila. sono mangke online sita council tum yong si ame thang online chi selam ra ame thang tum invite pe me pen in lo so tum phanan si longli
pichon na ipot la inglo so atum amen an online lu chon no te la ta chogi hala kasil se solo ke kalang lo kelu mangai alam kelu si ge alam ke thing kang wai bang si Kalang. ye online pura me thang le ke chon plut de ji leader kente Kalang. assistant dum jala da officer dum si claim ji kente command mara men si online ke bi dun me yima Kali sir, suppose isialam non la da council men jong si ami thang atum jong si online claim dia tulo de lage council hala arpu asol hai abarden mangke arjang chat permission alam lo tame jong si dispute pen sinang control rong pulo de lage In case- dispute ke lage nang nilo lage dispute pen ge un dispute pen le claim bulate lage 60 na PV rekam lo lage karbia to tu la bilo bosar ke karbia tu malong libang panjeron karbar lo lage la hello de sala so alam ma hedi jong si dispute pen jong si pinirong pute Lili gardu tu lo teng men polote mane plain area la pen dak la 60 area so tami la dak bangka sa ko kekle makasi sakdu la si hal dak plain no son hala so software tong endun pone dak tong en pone tanon si chingwai bom lam jong sa hala dak atu no son si endun polo de la ke jong si dia pula ke si ki vir lo de six dul bisa je ko bilo ta wedat kabilo hala sort se kabilo la si 6 schedule autonomous district ke abinong ke state ason thak kente eson pen ma thadam thu etlo te state apar si kang tang nang ji step ke mina lo be state ke amethanga constitution ave Ave. adi itum autonomous council area ke amethanga constitution do Kalang. constitution emethang do polite lake isi sadhin adet ason ke ente nak ke la puye ta la plaso a sadhin ang na pana mang big ong bu kok pesa bichu ang akachini ne polo pinangan la intellectual ke thekre po che krong tum da la son si pu autonomous state bang situm hang dunang po la 60 bang ke la ki do tang hormulo la situm la ke che hang ra ta nilo la lasi inuda arleng ke the minister aparta the muchoda banglo dak assam pulo hai 6 schedule pu anak ke me pu amat en thekte de phak ang nule ser mukuta ke war ki piason pudi bang phak atunge dong lam da jike avelu chini ni da avelu chini ne da timur ma timur tesa oi kalang lo Oke, kopi share tong no ma timur buka oi hala tunge ke chu long nangia bang si chu mi sen nangia bang chot ke mati amasi no ni tumta chu mala autonomous la pusana power constitution bage ke joy mea bostu da leader da pojo horpen juni chet nang hule me da leader da amasi itu mange lage leve puturong lati aman bang bamun muni thala nili tum bang kaning je bang ke lage ana ke me bostu seta ke tek tepen pot alang litum phakang nule mukuta ke warasot kuna pudu Ada six itu diong lang po bang nili ningjing tu lang nan radang no tamit. Kada a six itu diong lang po diong po prang ningjing je prang a six itu pa implement thai hai. Dak chini po kichi so ta thor long le ta nam long le wareng war sai ta claim long le bihabe pada license trading license ta lang tu long le pote la pachun ada fee ke ningjing tamit. kalang lo Kali masa. oi pijun era pe ningje tami Oh, chunjiang ko kaningjing bang nili bang kroik tu. aku governor nang kroy dunde ba state government nang kroy dunde pande case claim non hai high court long claim non hai supreme court long dam non hai la council tum to supreme court ke dam ke kon poisa do ke ente itum ka ve la itum ka ve tum bang si case ta ke claim tu kala epen ili tum chini lo la pen constitution ko pin ya lo long da tok lo di president la pen indian a president la pen state long governor se ake hoilo constitution a guardian ke di la si la tum jong sin claim pipide pote a hogalam no sar la pangke itum court pang approach na ko kalang lo Ako no approach ta no te itungi already case ta ke hai tang lo. kalang lo Kali masa. kalang lo Bang high court gitu mang order per lo dak nang tu claim gek nang pu si order pilo. ako Ke dak ta oppose ai mante bela lo alam gelang ta. Gobernador ta oppose ni lo bosar ke. oppo sunne lo high court order pidang de high court pe selam mot butang na lumati oi kalang lo aku high court de order lagi dulu te lagi law lo ke kala Te kose te hala gobernador ta itu kono se approve ke nang elang te. Gobernador la claim ek pu lagi.
claim na ko po la bang ajak to ma ke thik ding ding ni ma ke nak to governor approve nahi la lagi mo office so hi ke nangi mo stai to ke office suita jo urusa kes itu tang lo oh high court ki putang det lo ke athe alang ta lo anda situ bolte kalang constitution si ke thelang po dalang ta constitution na mer jinang koi go Arjunang ko governor kai da dinai nu dagi dinai lo ko dalam ta indian citizen kal det bo prime minister da arjunangi lage lage president arjunai lage kalang asila governor approval ang pipe dei ulai ge alam asi kalilo lage kalilo sida me ki claim nahi bange eli tum technique bang thek nahi kona si tum kai program nahi ma kona si lason pulote kona si tum dam nahi ma hala bang chini nahi la salam ni ling ge don silang ajak patut meli phanta penang social media lo nang ku hai non EPSLC atum ke banga ke phan ning siat ke pa do tum lo karbiang bong ke thaka tum lo aso puthak nang le pakla thasa kopya angle ben si la karbi tumpan ke thak bang aso tumpan ke pangrum pu pi kona da angle ben sila somnet kan inje lo la salam nang pakla thara alaga sikhi dul long si bang so phan ke dak pe dulong pe do tame seta vote ke pilong la council a election long vote pinang ne pulo ke ning si pat dulu angen inon ne tunge ning si pe dolo la inglo so an ning si nangi pulo inglo so anyong si chelang pet lo te la sikhi dula teng pen itum cerai kip unpo seta itum ilitum inglo so ang bong anta hala bongo sena dom han rap dun thurong ramat bongo sena MP pinchong thurong bongo sena MLA pinchong thurong lote ame thang le RJ le karbi pusita lage bongo sena MP ba MLA che plan thurong po lage ili thang da level lo samke kalang ako ili tum jong si claim clear dia ramat bang fencing bu nang pulote lage ke char du na kam lo pula kalang la ako la pulo de 62 la kam velo autonomous ta kam velo autonomous ke hang thui lang hempre ke hang thui lang akam da velo sing bu dun nok anta la pute chok dia bu kalang lo non het iltum pulo he himanto biswa sarma si autonomous state hangi pe dia kane karbiang lo este no telang le si ching dia lo sa kang ni kan mi je plan de le la tisa kane karbiang lo autonomous te lo nok telang le si chief minister oi kalang lo ala ahok lo la tuke alang lihat asam man ke no man ke chief minister long le ki mati la da man ke autonomous state ba separate state long lo te hala 60 lo man war to chor po ame thang chief minister po athik thete ilito ma CM man ke deputy chief minister po hai la bang ke ange hala karbi den ka chini ne po jo ke long si ke nangi hu pula ni tum da do ye da ane ta la bang ke lage 60 le ave det lo lete lage bang si minister ta jata cheplang eji pulote lage non asam long do bombay jat get loge lage hemprek ta hang nunde ya ta kam or de le so hemprek mangi lage asong se cheplang le puli ako ti non mat se tar ni lang nam lo na karbiang long la pen NC Hill pipo sila banga so phan ola aron long lo lo mata idi tum phan jakong ipitang der lo 60 area long ge setamin la election ke chepa hai dia phan chot sila suring koi thong kep vet amuni to mansi kopi pos important pi warat ma kalang ili tum inglonga susi ge on karbi rengma kuki thado dimasa mizu mantai lai tum si ge on ana hala bang su ge non langnam et lo nang jong hele utor bor bilong ong poseta me suri ke thom pli ba sido dar di futa la son bukajan long la son utar li jong si lang nam lo pute ke lang suring koi thong ke vera muni to masi ka chop ere thu si hala lak pho thro akar bila ing long so ka do we atu mang hala tu ma phansi do ana jak kong ta pidam kalang lage mina je thera kan contract ada hal latum bang phansi ki pitu contract long ji gale dak do nang ne do long le po to man si contract ke pitu do long le po to man si LP school teacher account ki pitu yo na po ya no ni se lam lang nam no na CIDFI scheme non hirilo anke anu 3 award commissioner phan kutti CCC mane PG pola ame thang award along kam bachklem gi phan town area for development je pha non lang nam no na bang asu ward commissioner bang ko andu prai hisab dam elobote bang ko ra phothong ke ba du age kuting ko
ko ra photong kep ka hala tum si long long Long. Kan itu bilang ya tangkal halak ya. hala ke tum si long ya tangkal mo Lari kong dagran abang atakasi halabang aeroplane kapang jar kapang lo pipo. pipo Ta lantan ke tek posisi. Lah, Kayak kiri kacalak politik ketek. Lah hello lah timong sango athi pi alam ke la angdeng pi hini angdeng so troxy hedi voter list jong si hili tum selam le pulodang te lason na jabang Arni si minister ni pan meeting along narjul hai. Nang litum la paragraph 2 pen sa paragraph 7 na teng pen voter list selam det la pen law selam det lote nang litum la kecil so tu man plung lak ko ma pule hai. Ki plung i pule ni tung pugali. Hala tum vote nang pidun long le pu ba bang nang pidun ke nang ki pidun ajak kong pinang ni pu bang ni tu mang ke la count la dak se ki tok du ni ni dia lam da gali la kada aron council constitution ba si nang jakong nang ipi la ke la hala tum bang ke tum ke MLA election long vote nang pidun tame MP election long vote nang pidun tame seta council long nang pidun long le pusi nang pidun ajak kong ave la pen thur ta thur long le pusi daki pudu la hala bordoloi sub committee long vote ke pidun nang bo puta ningji hai hala da ma seta hala api ke chi withdraw to that lo alang litum ta Pidun nang ni la si non cuma long ke non cuma khasi hills ke non ta hadak ta vote ki pilong kar bi pen khasi na hadak e pilong kala ili tum si kar khasi tu man lang se lever ban te di hadak abang e kar bi tu man ke vote pa pi pilong la pen thur ta thur long hadak abang ke Turun lo kala riboy kan ke. kalang boy ni thu lo Riboy la long sing be tu mai thu lo di thur lo la pen non kuman ni teron da hai de non yo pu yo hadak ke Del tu ke kopil aja ko ismen lote. kalang Ipol ande non ta laptop chini de det. Pen ki thi ki ding dai polo chini det. Tane itu mangke MLA ta atau MSC tenang pathor na tahun kumi nang pathor na. oi Tane dorapen nang curapen. aro na teng pen legally ka accept me hormu bang ke deng me hormu bang ke ili tum kar bi tum ke deng te de si hala Kinang ni. ve ke chi atom phan bang sa ko dimak long pichu poison se mandelo sa ke dam ta la town committee election hota lo mati la si ko ane che song lo sada ha padu ke pathur long long lo non scheme la kado vela CIDF tangka no nang kile ke non ke uti sisi yang sa anuti na wa commissioner man pilo pilo de hala tum si long long lo long kalang lo ka jana long bang kong si karbi tu inuwe bukan ke inuwe haura ghat kan lo haura ghat kar bi inut ave langhin ba lo to langhin ave Dok mukat bukliat la wolong ko majita bang kathom ke bang si chodan lo. Amen bokajan manga vitu dia kerja hala inut acili do la acili do inut laken ni tum SSIC la pen 24 plus tu ni tum ka support do dora si ka pe hai la pan ke amuni ke BJP seta karbi lon te pe hai na puti ni tum rap dun baret lo Keda kaharap ya pin sula. Hawar ki hat bang ke. ngavelo lake lalo la si la so puthak bang ke non la bang so angdeng pi hini angdeng so troxy tum high court pen already tum ke order ta long elo ne council tum claim ke dera masil hai dai tum include no da ward commissioner da bang nang thurelo non development la tum si 26 crore pudi 25 crore ke che tum si long ward commissioner asila dak bang ke tum theglong dak lo pen non anso si theglong bom la kar bitum jong si ning se ve plotam te lalo akar biet dum ning sia vera politics ke tek pujama thu rong la te ne pok do ke pujama tha thu rong la te ni la bang ke bang si na chotet po la ben bang si itum phai nang dong lam te na pen Nang dong lok lo ke. la bang so lo jitu ni ke dam ta na le tum ada HCD minister han ki pida memorandum ke la so ke pom la so lo ting ben jong si council so tu Except except ra claim serra ku de la ke ini tum akhe pa Ki jok lo pan. so pa na ke ake jok wan du mo seta Mo ke si seta. to war ki tik pilo la bang ke na son si kalang lo lagi athe ma na da nang li ke tok mi lo sa ka do ka be pes ner kep ke Pesner, kep to. ar ner kep la ke sob mention er lo inglong so tum han an ko song si ir nai ma ka do be ma ta la si la dak bang ke
nang lita pupu sita men nilita non sinang chini dun lah Ừ. tamne aron along ke lo along ke kaita klar dak ni ba kamenson hodak paklar dak pe ni asila dak mang nang li tok dak lo me pilo non jong si ladak jong si village council putok chot pulo tang te village council ke pilo panchayat village council lo lake amining a ortho bangke general town si dap jipo Kalang general pulo tang te lake ke chetum phanan dai tum ke warsai ki pilo ke thu pilo mati Kalang. bang tumanda aliang long lapu ipen 6 sidul arona teng pen dam de nona son servan keplong sinang lu nai pulo te lake karbi tum long po Longpo. tulsung wai sap de kuki tum long Long po po. sala yaro pulo te dimasa tum long po Satu longpo. mupum hung chohuban pulo te lake mantai tum long po asong thang se garu tum ke aking nokma di asong thang si chomang tum ke wahes nong da lag long lapu nasi la so bangke klar pilo sar nang likito nasi la bangke chorolo asoteng le jongsi tum bhan la 6 finance commission lo asoteng jongsi central government to ba itum council tum accept lo tangte lage itum council accept central accept nang kok kalang 62 ting lo tadi Kalang lo. rong sa atum si council jong development accept si lo tela hatum tala lo so ting dam thor pol Non ka pheri non ilitung ka mathari sun gela so council dum politics ke thek pule po mati yo. Kacalak pule po mati. Amara la constituency pho ba ke bang phan pidet nanji. Ako vote ta la penangan tung yang pijok dun long det nanji. Hele la non draft kopilene drafting committee tu hendi halatum son tok det nak la sini tum la si apere non garbi tum kadu ita thurpak nei son papet tok long le dan ni atema batai si tok ra la monit atum angno la public atum angno la support a copy le rock lo te hala banga ke che tum ke high court supreme court long case claim iveret po lage kalang sa la si la ke chok che po ke piklang nang ni pusini tum putip lo Kalang. la pen chorolo sar la pen non dam thunang ke thoma question bang la hello non lon tum facebook lo anda pibini thelong lo whatsapp long thalong lo la hills medical college long advertisement la woreng la boson tb ka result pi thakrai la boson sedu st hills atum bhan ke tum inglong aso vek lo ili tum bhan bang ke sithom la pen obc mobc atum bhan ke other backward class la pen more other backward class tum bhan krepo la son si schedule caste tum bhan pli schedule tribe plan tum bhan tro la si kopia posi tum ke ili tum ke 6 schedule lo schedule lo 6 schedule teng bulo tangte nang lita puwer lo la pen constitution long ta paragraph 20 long ke tribal area posi declared lo la so teng bulo tangte ili tum si kaddo kabela medical college long ko anma a post ke klang la hai woreng anda tum si long lap nang ko kopi posi la dak obc mobc schedule caste atuma phan kopi posi omuna la sa ili tum si ki ong nang po bail tum si 100% ki long nang po ili tum han ke sit thomver lata kar bijor gali da hill trap lote kuki duji rengma duji di kali bangkal bang thom sit thome ji lasi ko pulo aji thakpo lasi ko pia posi ili tum si 100% ki long nang ji apo ili tum la kaprek tumana aparman bipon det la sobata lage la 6 schedule karkan lo ke en ka phiri Mupen pu bom di ingnik soilo seta alam mai kala ke kaca lak pu he politics ke tek pu ka chitin he amat adet pivir det diola sona tumlo athema la ke 6 schedule ar lo ke la reservation lo ke dake do uni la non la advertisement ka peklang ke hala 1978 aninkan Assam Scheduled Caste Scheduled Tribe Reservation of Vacancies Act 1978 pu pensi la so a list kapincho la baso reserve hala bang so a lo ke ladak ni litok lo lage ladak ni litok lo ladak masih tok dundet lo lake la so a reservation lo ke dake NUA la bialong enakam be dake athema ilitum pan 6 schedule pen 100% ilitum manang piet lo angela dak 100% nang pi athai si 5% ve chi pulute lake 6 schedule aja kong che war le lo se dak ke tek pu ki puji ke kacalak pu politik tek puji ke akam bang ke repik pu lo lada ke itu ST Hills atuma ne si thome ta karbido kuki do rengma do mantai do dimasa do lang kasi do lang tenang pacar
mo ba abidi lata. Ikalang le. Aman ang binong hala so la Himanto bisa sormasi autonomous state bandi pakar bara. Kalang. Lalu hala health department ke alang li pinake mati. Kalang. Amasi hala sa ting lo amasi alang li tumke dak CM EM tumke laga hatiar chot ke lage. Hendel chot ana ke bangun ante war pon pola teng arting dun pola bocoran. Tele la si no la tuning rilo sa. No la ke apply dun karbi la peneng long so tum an. La si perega 20 teng pe la lang le tum kes piun bosa. Kipi pu kali kipi da pipi aku benda hadi. Pinangi unlo, ekdom unpik lo. Sebagai unlo. Aku pinangi. Setelah kipi kamu mata ave, lato masih laso advertisement ke netum reject Council itu cicoda la pini ke si tum nang nelu ko. Reject puselang letum punangi laso advertise ke reject netum metang si advertisement piji. Aku lah ke medical IM tak dulu. Hala medical IM tak kiri pule ke cikrong lagi ke. Takar bi ko. Politics ke tek pule le, kacalak pule le, ke je pule je. Ingin non ke laso teng blote hala state government umse advertisement na pirong nak lu. Lalu lasi alang litum ke pulo ma hatiar choti alang de hendel chotana alang Ane litum laso teng blote karbiang lo sixtul karbiang lo autonomous council bang ke jakko belu. alang litum hange ka bewahar lo aning ke hang ling si hala ke tietu Kan laso amar operation hala nak- rada suke chini ne da po johana ke garida ronga light pen puri po masih intang pikpak lo mesti rada suke mata tu rong lo ti abinong alang litum ke hala dispura minister mani ni tu ma hendel chotana la puyo kaje plan ke Nasi data non la dita laso teng blote ilitum ke ave duli posa. kalang La ke thome ta itu isi dah non de laso teng blote. Lalu. Kel sala da non pola hala da yu da tum tan chini nang po. Jong se amena sexual la jakong do pote la so awar sai ke melang ga jakong do. Sita bagai rong sahala risu penangan la pisu encit tu medi puri dun ta pala kiri pu sahala tu anta cepu jalak pik pu politics tek dun pu sahala tum cemata Non sakuri gelong ke theglong po ke. Jakong ma se chi hodai ma chini po ke. kalang Nasi lason si tum hanang ber bom lo la penarni arni ta ilitum bang ke kacing thu dunje bang kali si tum ke cilu rong sa laso teng blote. Nasi lason blote tum chok sediat po lasi lahai da mi tum karbihan jana bang isi cingrum pen kado gawi lahai da mi tum kau pos mi pandai tum cisik nang po non pen kali blote bang nang dong tipo la ke bang cerajat po la pen non nomor pli dam tunang la isonalam dulang la dahedi kopi pot si la non BJP sarkar ba kongres usita la BJP hudet de lo kongres utalo la sakori ki pia bangke hill tribe ilitum phansi pi anangi la banga pi pedet kontrek bangge la ya tum pan pi pe chom di TV ko pia pot lo to warta la penang anadim ke silam titi la banga kai du adiman ke la pujo akha alam man pu to war ke silam sita karbidet la ja ke kam se georgi ke lidet ke mati la se hala banga tum phanta silam pi me pot la se hala ke silam haide la bu to war banga age mega ja adim ma pake sita karbi atum athai an ke silam hai he ka hala we ka hamren ke da ma to war hai hui san na mai helo la puta di la pen ke hadi kopia posila sakori pi pede sakori pi lo te permanent isi pole livelihood ke mati di permanent akheti lo mati di la sila BJP congress din ke permanent ka monit tompan permanent poisa ke long ver ki atowar ke pipe la buyo permanent lo te la tunge plan ver bu ke tek den kaya jon ke la tum matha sung sedet pu mati asomar tum pan lo por he jita matha sung sedet pu mati la si la tum han ka piduk ya pansi la permanent poisa ke lo atowar bang ke pipe de titi la buyo hala tu baca dang padang dari la ke ar lupen si ke claim lo la ke ar lupen matha etsi bang la karbia tom paning long so to bang kapi duk ya phanse la ke claim la puya se ta hala so a plane la bang kichi asu ka selam a plane la bang kapi du vergia phan ke la ajaha tom han ingwai soi po la tum hange pe plang o la puya la si arni si hata no da monet nang pudun ho ne tum dam lu pukar piang long ola guhati di silo
Guwahati amara DC nang pudun. Karbi Anglong pu ke plang atung ajak jerso tung do plang tu pik kangjang pu. Ajak nak kidu ke tuan te pun si arikong dawi pu. La nene tu man pun andi sialam non ni thong plia pa. Hala TV channel dang lo. Seta hala la ke plang chom tu man si jakong an hala tu man si piat lo. Ala hendel ka te war me hi pan hadi. Hala tum apan bewahar si karbia tum han papiduk lo. La si masor telerem mas bhaja to karbar lo. Masor telere karbia tum athu pensi karbia tum pan bhaji dek lo. Yo arnu dek lo. Macam rock lo bisa. Kalang. Lo sar la bang. Ason se cheplang bom lo. La pen non dam thulang lia bangga la hello non lampu timung sangota meta tum che than lo asila diphua hi thilong jasemet diphu malom da non dolu posipu la kulat pi nilong kulat so la ke thilong tame district Karbianglong pu toktik hala sign board lo Toktik lah. 70% ada kulat ke tok ti si lasi ili tum Karbianglong district along nang dudun kok boy phis tame la son ki tok ti pulote lage tu ili tum manang lang plot besar lage Kalang lo. lasi lason pulutang te koson lo la pendak nili hini a question card rido nomor si bangga la lo komar lo lasi lason arpu kido ke la poson ke pakeng ponji aphat suppose that Karbianglong district pu tokte de lo abede lo muka la son wine shop hoita me chitok cholo tame Karbianglong district pu tokte de lo di lasi komar lo arpu kido ke lapen nomor hini bangga la lo award commissioner dorablo ndi town area anda inde la hai ward commissioner tumke mentulo tuma sai ke bangla lalo di la pen EMCM atu lal hai ke thom la si la ke thomang bong pen kuma matuma la arpu kidu la hai ke pakeng nu nai pha halada Lagi council tu le lo ke lata. Arling na council la tum lo ke. Bang la tum ke kiri le lo ka ke. Kacala ka tum politics ke the ka tum le lo ke. La hello la signboard lo anta pape tok te det lo. kalang Signboard lo gali lo mo pi ke Karbi Anglong pu punang ne boleh. Aja de pu chu aprang CPI mel tum hud lo bo. Di pu district pu se punai pu. La pu dalam Langsung si tok kesa. Di full district si tok. Lagi Jathan the link seta autonomous district pedang lo 60 constitution pen aja kong piat lo. La si council tum si claim nai lagi. kalang Karbi Anglong pu topek nai pu la tum si pu nai. Ward commissioner dom han CMC order pidat nai. Ya. Ba ward di pu municipal board pu bonon ke a chairman si order pidat nai ward commissioner dom han nang tum area an la pache tok ani tok ma tok timan ni pan report nang pini iru yang bong ko dia lang li unang ji so te pulote lang chingkyu nei puar di punangi. ada notification video nei Akema kopi posi la so ke to nang kok mabulo te ang tan ben ke banga munit ke ko da district ma ko pia dim ma ke hala da ke lang pang thek thek nang ko hi Orang district kalau si pangthek ili jam ni Julai di mati. ili le bahera da mustame ba ang tan de da mustame la song si ke lang la Lalu lah si signboard gak silang tu yang dah. non ke dipo hi thi long kame ili tum thek long 70% a dukan ke non ke e pride to Ternyata tutup te dah. long ke dolun joy Kheronia long ani si hadak kulat long ke halada ke nogo musik tok tam Nogong puluh. Karbianglong pu ko arenge Kheroni ke Karbianglong lang nogo kali de la song sinang lar poti la si politics lar lo seta lagi politics se the kacalak lo hala ro son da putu anda la ruling party long si dun attiti nang i kalang son da so ni ya si than ko pu ala nili phana nang than lo ili ga cheton non loge ko puloma itum ke sarkar ke mangaleng si dunang pu budi kala sorkar Tanya lah. Kita amen per pride. sarkar pima mang si dunang itum si sorkar pe wang nang po bang putu te anda lada la loge to ke la election lo po long ke nang tum pa munit tum si sorkar pa pe wang nang ya ning hang ling puti da ka lang ke ang no bang ke itu ke sorkar wang ke wang ling si dun nang po putu la po ye kapar lin da meta rada suta me thang aja kong chi ni wang demokrasi cicini de lo
democratic power ame thanga jakong gachi political ame thanga jakong gachi chini ne bang lo lason pulote opposition masih tu kam na delule chotong dun hom mala single party hai election du bom ya kam kam la ame de lo lo ha bang nang ya ling lo pomat tu murat ame lo son nek tu meme la sinili puloti la autonomous state le kenangi ba separate state le kenangi pulotante early sihat meeting long ta official meeting long ta neli HAD minister anu ta pulo je nang litum resign at nangji MLA MP atum an resign at nangji epen lapen chiklo yon throk api lo teng pen election do thuji hala so hot netum jokta nang thur du ne den nang litum si thur chot nang awen nang litum thur chot ma election do hope do yok ne uncontested vi det nang an ge ako ile alang litum la anta aku state long lelang pulo tangte aku hang nang po long lelang pulo te alang litum aku resign to etang po aku lo ciklon thro api election do thule po lage constitution la dasi ke tok ho la po ciklon thro ati api election do thu nai hala so ta kadoita thulun ne de nang po alang litum si pi thur chot nang po anke be hai nang po uncontested nai la po yo ke bi nai ke winangana tumge kafiri sodu mo Cirisan ne no pemamu cirisan ne mamu na korem dia nak pula sonhe. Ili tum cirisan no puke alang tum kahin no bakelang dia pula cirisan no puba kali. Minong et hala state ki palong hala so procedure lage lada constitution democratic arong la bangke. La pen la so kam ke claim ne non ili tum lege nelile ke kaninge pa prangcheng bang tagalilo. APHLC 1963 aninkan si lage claim et lo hala tum resign lap lo 1962 ningkan alang tum resign lap lo la si autonomous hill state ke long lo ke hala so si karbi atum ta autonomous hill state ke long idun lo ke la resign et potsi la pen ke aku chiklo trophy election do tu lo hala tum thak thak aku pape hai tu lap lo ke no so nang thang po la so telangana ta la pulo ke MP MLA tum ta minister union minister do ta resign lap ke di resign lap se theng the munita thiyok lo ba procedure se kachini lo to wara aja dengi che theng che chok nai pe la so a tactic bang lage dang tang lo lage out model lo ala bange outdated lo ala bange nya no me kwan si ka develop ma lo ta kwan si ka active lo no na ka ge ache theng bolo de nang beng ru pa bilun oi kalang lo pijut kok po aku ala sikidul lo ngela da constitution lo nang dum che theng unai pu ta tok ti ta ke la pen ki padusia question dolang sa haflong pen sinang klang so beta alulong telegraph beta alulong si paklang se halada PCR la pen khat kasla polo khasla la gar bipen cuma tu halada sabso son kachipho ji angring du la si nangli tum dani si humri dam lo la si halaso humri dam det pen ko son ni halaso puthak bang nangli tum thana son te pu neli ke thek long ate kachini ate la support arlo penge bongo sena tum si la karbi atum hanta aninga pichida apati do tilatum ke kinida komane la paper long tok le IPJF Indigenous People Justice Forum lada bang kali hala isia bang lada bang lage tok lo he lage nilitum damamasi nilitum pulo nilitum ke hal silo na tu pensi bang lo la pen pu na tu pen nang toy lo alang litung ke pu na tu pensi dam lo nilitum APHLC tu pu pen dam lo la pen ha pu pen dawang lo athema karbi atum pulo cuma atum hino pik nang theng baratiti usia pu damai he pula akhir cuma ndam da pulo karbi atum hino pik nang theng baratiti pula lama sini pulo ante nang theng ji pulo tante police panthan nang ne pu neli pu police panthan nang ne nang tum karbia tum det wangnon la pen cuma tum nang tum ta wangnon nang tum ta ahile kamanda cewan nang ne nupak nokita cewan nang ne la pen ke itumang bong lecing wai ana pusi ne tung pu amat ko pu ko palo ne bangta calak opor bongo sena tum ta amat police tum nang toy dun pak la pu ye arni si ke choman tha amat la pu pen da police tum da ke dam pu arjulong amat hala meghaloi tum da police ta wang pak hala tum ta amat sini pulo la pu ali itum da lom people dokai do ho kamu do ko do no mani pu da malam lo di nang li nang dun de lang la so ke ni tum cuma to long meeting do kalang lo kar bi tum long ta pulo da ki dak do
kapiti dokai kahu dopik ma kali ante people police ke nangji pulo yo apon nang tun Meghalaya police tanang ne Assam police tanang ne lake Assam police Karbi Anglong police takali yo Karbi Atung police po so te lale son tu itum ke police awe itum ke lasi la solam ningye lo itum ke bang police itum ke puge Assam thoman lang select itum ke Assam long do itum te pusi hempre ke chu hanglo mati di ange ka chu pon thu ke Assam police bulate thirang me mi alang lo lage la masi la pugalilo pula so police Assam police tanang ne Meghalaya police tanang ne amasi chekroi de lo amasi happy pulo amasi la noksa lo ke tok du lo ke dam lo hala track along karlu lo neli ha pusi do ha pu achar si do neli hala pu neli picture ta jar so do pulo masi hala tum Cuma tum da damruk lo. Lama si Assam police tum da ili tum police kali Assam police tum da puan atu wang nang ruk lo. Muthe hala daki pu dam ne puelo ili tum ke border chelang nang po. Se border pulote Meghalaya border la pe Nagaland border le border chot kali. Border pulote hala Golaghat ta kilometer inkoi nang entang lo Kaziranga ta lata Nogam district ben Golaghat district tu kilometer inkoi nang entang lo la Jokhola bandha ta kilometer ke thom nang entang lo la pen lokhoa thoi ta chi kilometer ner kep nang entang lo la pen ke langkaijan ta kilometer inkoi nang entang lo la pen la kang arbosti ta kilometer ner kep nang entang lo ante akulan cho tagalilang ili tu Haura Ghat ke Uttor Borbil ke lagai Bongali si pleng tu hada ke ilum Karbi dung dam ta longli la anda bang la ta longli lu gente longli si ke cerai nai pulote lan cho takali lan dan diputa hala sit la barita bang si cerai ki bhejo la si ne pulo la itu ke cerai nai pulote along tin dai tum cerai en nai la police outpost along tin da dorem nai pulo la si non hala border mang ke Assam India government na tum papek lang pek nanji Golos ya border ma angela peklang de da pilote ilitum anatuta ilitum police outpost cibiana Meghalaya na te police outpost pacibiana an parke sipu nona matke lapu matka se choka se thenglote alege loji ke itum thangda longle athema 2004 ningkanta la PCR long se chok se thenglo mechi kailo karbiatum inchi sita along le chelong dunde non anta Arizona se plan ke Shillong logo por he karbiatum pharo suri ke thompak du nang kat nang lap lapen ke inut tiso sangho phan theology ka por he atiso sangho phan jaya maulai long ke akering akpi me pakai peke chok do lapen ke karbi student bang thom phan ke apar Shillong na thu pon te raman ache thok event sut det lo lai lo ke plan ige pona je plan iki hala karbi atum phan student num phan wa nai puta Assam government tumle nagerap dun takali neli chief secretary long dam tutlo so telephone papelo lo amar ha phige neli methang se neli hala so commissioner of tech commissioner of transport neli amase bus ko truck neli ke ha Shillong ke lo si karbi also mar dom han ka pewan na pe kat ru la si nonta non ke Shillong admission ke enapor lo la pen non ke kheti ke claim apor la si jong si hala dak che chok che theng lo te ka che plan ya bang ke la khirmi malom agirja hemanta me kai lap ji la pen school heman ke la ke refugee camp se che plan ji refugee camp se plan ji la pen hala pu Assam atum a police a kem bidam ko lo te hala dak ke police atunge damali ka temple sikim titi temple kim chok titi kalima lang ni la ke temple kim chok titi ange temple long ke hala karbi atumra hem arnam bole hala da ke claim ji gali anta bole ke thaji gali phagle ke thar karkli ji gali ada ke bang bamun sing nilun ji bongali bamun gali se asami sa bamun gali te bihari bamun se ada todlun ji la ange bang ke temple nan kim dera phikela ke pipukta long lelo thangda long lelo la ke bang si long leta che long i litum le long i ta kali la bu yo ke plang i ke la si lai hui ma thadam et si ilitum ke
long le ke khasi hills along le border le tu long le chot kali Nagaland border le long le chu along ka preta bang na pon lap lo la boje la ke pon lap thai an ke mo police outpost bi rep nai pusi ne le tungi pudun lo ki reperai re ngai athema la utor borbel lo ta karbi student ali da damar bang theng oi da to gen te hospital donan set lo gen te di la puyo la son ke je plan la karbi anglong arlo lo he lage la si non abinong ke cuma ngatum ta henu posipu hala doctor karbi tu manda pithi olo posipu aku karbi tu ta cuma ndoman pithi jai posipu lage ha cuma ngatum ta ningge la pen karbi tu ta ningge non ke claim nang ya bang ke karbi tu ko anlo malason munit ki virta kapithi tang amunit amen la pen kopiar ni si ba kopiar hut si la ka plan ma amen apo amen ba penan amen apenan ke do tang arlo su pulote apenan amen antok lap ni la ben pulis pan ki pitang FIR al nombor la pen adit tok lap ni an ke ilitu cuma tu men ka cedan hut itum pe klang tekpo lapu ana munit nang tum pi tang lo pu ilitum pu tekpo an ke cuma do mai tum pe remun po la ke ka je choka ye theng pen ka lilo la ke lo pen si klem nang po la ke la son si klem nang ji Frikalim nang po. La kalang lo. La pen non amat ke hala kopine justice forum pu ke atu. Indigenous people justice forum Assam pu. Mara tumne la. La indigenous pu. Komara indigenous le ne lata. Angela tum super president ba secretary amenda che thak che to khai he. La ke kapin chong ni ke chinia tenge la ke anut ka pre ke kalilo la ke bongo sena tu makam la ke. La chumang la pen karbi tum pa je chok pa je theng na hem mi pa je kei nang ha 2004 ning kan ha phike karbi tum longle in chi sita che long du de la son pa je plan na pa karbar la. Si Ladakh pe tum munthi da me kopia posila inglo so tum se kaita chi diet atma. La ke chia so tum ke sentiment na vi pon karbi tum ke. Kalang ke chia suma ke chia tum le long le nang ti pon ong nei lo. Se ta la tum ke che korning da se aning da ti che la tum an ke karbi tum ke la Kai tala tribal ya tribal hi yak la lo ke the la kali anu ka break dola ka break dola La pen la lo la si paper da la so te bulan de ilitum kilang kang kabuna kinang sot la so parlo lo ti paper haflong ben si report na people la ke kali yo en ni se haflong mo top shot la ke dipu ben si klang la ke yo la ke bongo se na mun ni se tok la ke Haplong ada ka reporter haflong ka je ni ke pe klang shot la ke da dipu haplong ben la na ke khilule en ni shot na paper ta la pini la son la tum hedi selam thap selam phu pro hai paklang po mo la tum ka char bo hi la son do ko kati la si la hai paper da ilitum ho kali magalang mala ta kang chap dunia kinang sot kali pulote tum la Suraj Bormon pule yo amenda Suraj Bormon la ke di masa tum hala Hindu ke plang dun tang atu Bengali ke plang dun tang atu Bormon pu la tum ke alam da je thek thi la tum ke Bangla lamo ke ningin kala kalau si pining we bangke tum lapan se kang ton polo la si pining we tokson six sidul ingdeng krener itti bangke pining we lapan se kang ton lo lapen hitum long na se tong dun jasemet timung sangho rajen timung nangli phandame akiro pipar piglo lapen akai sarjai ka thar nangli phandame akiro pilo studio long puthot kiwang tu pen tum phan lam lun lapen rap phan pachini patame chorolo lapen kursing timung nangli phandame intumahin pen tame akiro pipar piglo lapen la sonda taksin tum pinangan ajir ding tui pen tum studio long wang thekhe lo methang asai apason se do oma sarta methang busy oma sin tum wang thekhe lo lapen pening we Ladakh tokson 6 dulong nang kelang na courting jir tum anda chuning rilo itum mahin pen itum ka chini ga kenang sot posi itum chini ne bulatang de itum akang ting long apason se ki do son se mandat asi itum jong se gyan le do koklo puten tim kathe angalong si ki doson po tum ka chini ta thek pon po la an tum chi thanong po la si nali tum ma chuning ri lo nang kelang don tum phan ta me an so se na tum group long ta me share thunon la pen la pu jir piang bong ta me tum nali tum ta me un tik ki thani phan si chi than se roi phan se tum phan chuning ri lo arong tin servan cap la pen rong asar manda pining we nilihin pen lo la pen tum ka do ka be etum studio long ke do abang pu tum pen an ta me tum
ninga klong pen chuning ritulo rong asar dum panta prap jin pen la servan ke babang kan ali tum un an pen keseng un pulotang te pin na pen amat keseng pon labje phansi arong pen ke patang pon lai phansi chuning rilo athe tum warsai ke mi hu tum jo enun thek nei athe 6 finance commission ateng pulotang te itum la servan ke ba phansi tum tangka nang keloi phansi la so teng pulotang te lada hobang di pontang lo la situm la bangso la son opportunity mate tum awar sai ki mi ho tum lodun pot pulotang te la ke tum long don det la si chuning rilo la si la riso ja semet ke rong asar tum pulute hala rong asar tum ke la mobile phone ke thida ot edet ke mati di la si asumara tum si la a po pe tum man che than nang ko la la pen la servan kep la pen ke habil long ria me la pen pin po me pin po mara me la bang ke pin po mara me ke do et lo habil long ria me da do et lo ta do et lo mane is ana thuga vela is ana thu pa pe do nang po habil long ria me la pen pin po mara me ta pu pa pe do nang po pin po mara me ke district isipen isivaji la bang ke la si la pen servan kep ke la ka arong tin lo la bang ke pa pe do se rak nang gi mo phi ke ili tum hanang pu nang ni tum me pe po si poisa long dun de det lo pura tum nang ni ju aku pe po si ni tum ke ke chi a so che plang dun nang et lo ho pura pu nang ni mo phi ke no na me thang dum claim se rak nang gi kalang athe aron ke lason hoy tum isi along ri sia det long ke ni thoma alo ke tum do ne det these are as a uniformity tum is a partner bange tum habe pin pota avidelo asinon ke pat 2 point phansi tum bor iponang po bang cuma dengan biar lo data yo constitution of courts ko data ka do at lo bang ya me thang men ben si dage bi la hello yo cuma lo bang ke dam lo court ta thiu cuma na district council court the customary law court ta hadan ta lawyer ta ke ong sugli bang hadak ta amena kelo amen ha ya da de ke ini tum bang biong lang bang itu mang ke biong lang ko ito mangi putu pe the ti ke bi po lage ake thi ke to anna pi bi thu hek le de bi hek po lage hek ro long le do ta si jorom te bi bom bosa lang lo nang ni long le hapre kep le do tam le si jorom te lage bi bom lang lo bi bom po lage to plus ipineng we tokson sexidul ding ding etia bang ke tum la pon se kang tan lo asi kaddo ka we phanta nang kelang dum tum man an ta me tum ninga klong pen chorolo asi ajo ke me kaddo ka we phanta kado